Siyaphambili bathandekayo ngesifundo sethu esiletha ithemba ekufeni. Lamhlanje singena kusifundo sesine, mina engikhuluma lani umfundisi uji Mlilo, nxosa engilawo bana baziveze. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lika Jesu ozayo masinyane. Siyabonga ungena esifundweni sesine okhulumayo nguTalent Ngcobo. Suku oluhle njalo bathandekayo benkosi ukuhlangana esifundweni esilinga ithemba phakathi komhlaba esikuwo okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Salibonani balaleli. Siyalamukela esifundweni okhulumayo nguSikhathele Ngcobo. Asicimezeni sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukubana susihlanzile njalo ukubana sifunde isifundo sakho. Singani ngasihumutshela sizwe khona kanye ufuna sikuzwe ngosuku namhlanje. ngoJesu ngiyakhuleka. Amen. 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 Siyabonga bathandeka bona sihlangane njalo kuleli iviki elitsha lapho sikhangela khona ithemba letestamente elidala. Ithemba letestamente elidala. Akusibalele amaHebheru 11 uverse 17 leverse lika 19. AmaHebheru 11 verse 17. Ngokukholwa kwathi uAbrahama elingwe nguNkulunkulu wanikela uIsaka njengomhlatshelo. Yena owayamukele izithembiso wayeseduze ukuba anikele indodana yakhe eyodwa njalo eyiyo kuphela. Lanxa uNkulunkulu wayethe kuye ngoIsaka kuzavela inzalo yakho owayithenjiswayo. uAbrahama wanakana ukuthi uNkulunkulu wayengabavusa abafileyo. Njalo nxa kuzekelwa wamamukela uIsaka evela ekufeni. Wamamukela uIsaka evela ngaphi? Ekufeni. Kambe umbhalo lo utshoni? Kungenzeka kanjani umuntu ongasekho abuye abe khona na? Osengumlotha abuye aphile na? Umuntu owafa kudaladala abuye aphile njalo abonakale enguye mpela na? Nxa sikhalela isihloko salamhlanje ithemba eTestamenteni elidala. Kuyini esikufumanayo kula mavesi la kule isihloko salamhlanje na? Mina ngiyabonga balaleli ababukeli labafowethu lapho ukuthi uNkulunkulu ulokhe eziveza ukuthi indalo ivele kuye. Sifunda ngoAbraham okuthiwa ngubaba wokukholwa. Ukuthi yena laye wakwazi ukuthi kuthenjwe uNkulunkulu. Nxa esiyanikela uIsaka wayekwazi ukuthi umlimi uvela uthi kabulali. But ngenxa ukuthi wayethena ngifuna umnikelo, ukuthi wayekholwa ukuthi angaqeda umsebenzi wokuthi anikele umntana wakhe uzahlala phansi athi Nkosi wena olamandla okuvusa wadalayo ungivuse ngihambela ekhaya. So ngenye indlela sifunda ukuthi indaba yokuphila ikuNkulunkulu. Lokuvuka uzehlule kanjani nxa wadala. Kambe ngabumba inkomo yomdaka ungazikhonya anti uyahlifiza ubumbe futhi enye. Anti ngola amandla akhona. So indaba yokuvuka singayesabi nxa kuthiwa ithemba letestamente elidala babethi nxa bephakathi kwezinhlupho bekwazi uNkulunkulu ukhona njengoAbraham wakholwa ukuthi uNkulunkulu ulamandla. Ungaya kumaHubo lapha ngo33 verse 6 lo9 iyathi ukuthi impilo yeza ngoNkulunkulu edala kungalalutho ngelizwi wadala. So uNkulunkulu nxa wenelisa ukuletha impilo kusuka entweni engekho ngelathi ex nihilo uthi ukuthi la kathesi ngaze sichabalale uyasibuyisela ngoba amandla kuye impilo kuye. Inhlanhla yokuthi vele thina sekhona. Isithina vele sikhona. Ngaqalela phansi. Akusifundele ngocacile uPsalm 33 verse ngasisekana echiyo ngumfundisi la. AmaHubo 33 verse ngasisekana 9. 3 verse ngelika 6 lelika 9. Tiyona ngelizwi lika Jehova amazulu henziwa. Unkanyankanya lwezinkanyezi ngomoya womlomo wakhe. Uyawaqoqa amanzi olwandle awathele ezindiweni. Athululele izinziki zolwandle eziphaleni. Hlaba wonke kawesabe uJehova. Hallelujah. Akuthi bonke abantu bomhlaba bazithobe phambi kwakhe. Ngokuba wakhuluma
kwahle kwabakhona. Siyabonga uDube sehle wayicacada indaba kubana hayi singesabi uJehova ongumnini impilo evela kuye singaze sife uzakubuya njani ayilethe njalo impilo ezimpilweni zethu. Thana ngithi ukuthi kuleli viki bathandekayo sizawukhangela ngokuvuka kwabafileyo ngencazelo yeTestament elinjani elidala. Kuvamile ubana sikhangele iTestament elitsha ubana hayi yile ikhuluma kabanzi kodwa indawo yokuvuka isukela kade Testament elidala. Angazi kulo kukhona kunanzeleleyo khona. Yes, ukuthi khona akuvumi ukuthi ngehlukanise ngithi mina ngizakholwa iTestament elidala elitsha ngizawulithiya ngoba siyakuthola ukuthi indaba isukela emuva iTestament elidala ekhuluma ngethemba lokuvuka kwabafileyo. Yes. Siyabonga akusifundele uJobe ngo-19 verse ka-25 lo-27 sibone ukuthi abaphila kudala kuyini abakunanzelelayo ngendaba zokufa ngokubona uNkulunkulu. Jobe ngu-19 yes. esincane ngesika 25 ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila lokuthi ekupheleni uzakuma emhlabeni uzakuthi nxa isikhumba sami sesibhujisiwe kodwa ngikuyo inyama yami ngizambona uNkulunkulu mina ngokwami ngizambona ngawami amehlo mina hathi omunye inhliziyo yami iyagubhazela ngokulangatha. Amen. Singakakhali awusuvulela uJohane 1 verse ka-18. Johane ngu-1. Yes, sisacabanga sayivula leyo. Asike sikhangele ngokucwayisisa ivesi esanda ukuyifunda. Iwanle ivesi isinxusa ukuthi siye emangcwabeni kathesi. Singaye emangcwabeni sifumana ngaphansi kwamangcwaba ngendlela uJobe akhuluma ngayo. Asike siye emangcwabeni. Engcwabeni balalela babukeli kuvele kulamathambo. uJobe okhulumayo impilo yakhe siyayazi abanengi lanxa ungakhonza abanengi yazi uJobe ngomunye phakathi komhlaba obhale eBhayibhelini owahlukuluzekayo kangaka waze wasala segugudeke enyameni yakhe. Ukhupha amazwi la ngemva kobana lo mkakhe sethe ngcono uthuka umlimi ufe athi hayi ndanxa ngibolile nginje emzimbeni ngiyamazi uyaphila ngoba impilo yakho azivela kuNkulunkulu kayiveli kusendo lakini kodwa kuThixo yikho ethi ngiyamazi lanxa sengibona ngizambona ngamamehlo nanti ithemba balaleli ngenye indlela uJesu esiza asimboni sehlukene kumbe awuziboni usezulini uzambona ngamehlo akho ngoba uyeza lokho akutsho uzagcwalisa. uJobe uzama ukusivezela ukuthi hayi bazalwane vele ezulwini kuzahanjwa abantu bephila bengafanga uzambona ngamehlo ngahambe ngumoya uzama ukuthi abantu asihambi ngenye indlela sihamba semdumbini wethu singabantu siphila amehlo ekhangele simbone uJehova. Siyakuseni akutsho ukuthi yena nxa singena emathuneni kuyasala kuceciswa amathuna kodwa phakathi sinjani sesichabalele uJobe uthi la nxa senginjalo inyama yami sikhukhuzwe yasala ingasekho. Ngikhumbula ngenganxuswa kumnye umncwabo ngisiyangcwaba umuntu wayefe kudala bathi besiyamemba lana umuntu kwathathwa inhlabathi uHulumende uthi nxa futhi lenze reburial thatha nenhlabathi leyenza iDNA yenzwa leyo DNA yaveza ukuthi inhlabathi lelifaka lapha ngozibani ngokwakhe sokukhuluma inhlabathi uJobe uthi lanxa sengifile iDNA yami izafakaza ngizakuvuka songaso DNA ingasonhlabathi. Hayi siyabonga akusifundele uJohane 1 verse ka-18 uma befuna ukukhuluma. Yes ngiyathatheka khona. Ngiyathatheka ngoJobe ekuhluphekeni okunjengalokho adlula phakathi nakwapho nxa sifunda uverse 6 lo 7 ukuthi khona oba ngumuntu owagulayo walahlekelwa imfuyo yakhe walahlekelwa ngabantwana njengoba lesithi ukuthi wakhukhuzeka ngitsho lasenyameni kwandile ukuthi ukuhlupheka ungasigabhela kwesinye isikhathi siyabona sengathi uNkulunkulu silahlile kwesinye isikhathi simdele siphume endleleni ukukholwa kodwa uJobe uyandithathekisa uthi ngiyazi umhlengi wami uyaphila and uma enjalo eqinisweni akula okumtshintshayo. Powerful. Awusifundele uJohane 1 verse 18.
Ngakho osewake wambona uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu onguye yedwa oseceleni kukayise usemenze waziwa. Ngakho kwambona uNkulunkulu. Kanti u1 Timothy 6 verse ka16 abese sivezela ukuthi okwenza simethembe uNkulunkulu ukulukehlukile lo muntu. Uthi yena yedwa olokungafi, ohlala ekukhanyeni ongela kusondelelwa, ongazange abonwe umuntu, ongebonwe, kakube kuye udumo lamandla angapheliyo. Amen. Itsho njana leyo verse. Ngicela lapha mfoka Ncube akade uyikhuluma evike epheli lapha ukuthi abantu bayabuyisa abantu. Ozabuyisa ngoNkulunkulu kuthiwa nguye ongafiki. Yes. Nxa sifuna ukuthi singafi asikhonzele ongafiyo. Ngoba ukhokho wakho uzowafa. So yena yedwa ongafiyo siza kuyambona nxa isesiza. Hayi ngabe umuntu uyasisiza. Sikhonze yena ongafiki. Ukhokho wafa wehlule ukuzivusa. So angakugcina njani yena wehlule ukuzivusa? Siyabonga ukuthi sikhonze uJesu onguye owathi sefile wavuka. Amandla wona lawo ulawo okokuthi sisaphila sikunanzelele la kuTestament elidala ukuthi nxa sisaphila kumele simkhonze ukwenzela ukuthi atshona amazwi kaJobe ngo13 verse 15 lapho ethana noma engangibulala ngizakwala ngiyethemba inkosi yami ngilonde izindlela zami. Atshona lawo magama usetshilo ngamafitshane udadewethu la. Yes. Ungananzelela abantu abayesaba ukufa kumbe ngingathi abantu othi nxa ngisesaba ukufa. Nxa ngisesaba ukufa kutshengisa ukuthi ukukholwa kwami kakweyamanga kulo olamandla okungivusa. Nxa uJobe uveza ukuthi ukufa kakwesabi ngoba uyazi ukuthi kahle ngiye uAbraham kwapha. Abraham kuthiwa okwenza waba lesibindi sokuthi abulale uIsaac kwakungayisikho yahlanya kodwa wayethethe uThixo elizwini lakhe ukuthi uThixo uthe bulala. Ekwazi ukuthi uThixo ofanana uthe ngoIsaac lo yikho inzalo ezanjani ezakwanda khona. Wayekwazi ukuthi uNkulunkulu angazethi ngibulale kuthi ukuthi uzamvusa uqhubeke. So wayengela kuvalo lokuthi lo muntu afi. So ukwesaba ukufa kutshengisa ukuthi mina kangikholwa ukuthi uJesu elizwini lakhe uthe ngingafa uza kungivusa. Yikho ngisesaba ukufa ngoba ngile limitation yokuthi uJesu nxa ngingafa angehluleke ukumvusa. Kodwa nxa ngikholwa ukuthi elizwini lakhe uthe ngiyavuka ngitsho lokufa kangikwi kwesaba. Kunjani? Ake ngitshele abantu abanengi bahlanganisa ukuthi ungabona umuntu esehlelwa yishwa elibuhlungu ukuthi unecala. Sithini ngempilo uma sibona abangelacala behlupheka njengoJobe wafelwa ngabantwana, wachithikelwa izisebenzi, wachithikelwa inotho yonke lakho konke okunengi. Sisithini kambe nxa sengifele nga uNkulunkulu ngiflathele yini? Ngingonene kuNkulunkulu kambe kuza ngokona yini? Akunjalo balaleli ababukeli. Akuzi ngokona. Ngiqalise verse noyikhulumile kuqala. Yes. La nxa engigwaza ngiza kumthemba kunjalo. uJobe wakhuluma ngolimi ngemvelo yomuntu. Umuntu angahlupheka ukuthi uNkulunkulu nguye onsenjani. Amanga kaSathane lana okugcona umlimo ufuna aphume ngabantu. uJobe ayekuthi ukuthi la nxa uNkulunkulu evumile ukuthi ngihlupheke wale nguNkulunkulu. Ufelwe wale nguNkulunkulu. Ulambile wale nguNkulunkulu. So uJobe ufuna ukuthi umthembe kunjalo. Akuveza uJobe siphakathi kwempikiswano enkulu emhlabeni eyokuliswa kukaNkulunkulu lesimilo sakhe eliswa nguSathane. So uJobe uthi hayi la nxa ngiphakathi kwempi mina ngiyime ngidindwayo ngifuna ukulunga uSathane yandinda ngizala ngimkhonza ngoba uvuko lukuye kalukho emhlabeni. Siyabonga. Akulahluphuhluphe kanganani. Uvuko lunjani? Ngiyathatheka khona ukuthi impi iphakathi kwaKristu loSathane. Right. Yebo ungaba nguwe olwiswayo kodwa indaba kayisuko. Nxa sifunda khona phana kuverse 6. Right. Inkosi yathi kuSathane khangela usemandleni akho. Uchiye ukuphila kwakhe kuphela. All right.
wathi ungenza konke okufunayo kodwa uthiyeni Ukuphila kwakhe ngeyindlela siyavumela ukuthi wamvumela. Yes. Yeah. wamvumela. uJobe kazange amdele uNkulunkulu wala elokhu ebambelele ngoba wayezwisisa indaba. Yeah. Yeah, nxa usuku Kristu uzananzelela ukuthi usulokuzwisisa okujulileyo ukuthi impilo kayi ngokuhlukuluzwa komzimba kuphela. Sungahlukuluza umzimba kuyiprocess yokususwa isona esithile empilweni yakho. So uzathola ukuthi ungafelwa. Wena lokhu uphile omunye umuntu afe oseduze kwakho. Umlimu ekuprocess yokususa isona esithile kuwe. So kumele sikunanzelele. So ufile kangcono kulawo ophilayo. Exactly. And wena ophilayo kayisikuthi osele ungcono kulalo osenjani osefile. uThixo konke nxa singakufaka ku context yesono esisuswa kithi uzananzelela ukuthi empilweni esiyiphilayo noma ngifelo kanti soze ngikuthathe ukuthi ngiyesinda abanye abantu. Kodwa ngiza kuthatha ukuthi ngincedise abanye abadlula phakathi kwakhona lokho ngoba mina indlela ngiyayazi. Ngisithi Thixo ezilongisono sisuswa kimi ngikhangele kuwe lokho kungihlaba emzimbeni kangisoze kungidangalisa. Ngiyakwazi genuinely abanye uyathi sephakathi kwakho kuyabe kubuhlungu thina mhlawumbe nxa sikhuluma vele le situation yakho nasayo singayizwisisi ngoba umuntu lwana uyabedlula phakathi kokujula kobuhlungu bempilo. Kodwa nxa lwana umuntu engaba lelihlo lokuthi ngidlula phakathi kwalokho uThixo udila lokususwa empilo kwesono empilweni yami zonke izinto ziyayo. Ekela ngithi bathandekayo indaba le esixoxa ngayo kwesisikhathi ingaba lula njalo ngikhuluma emlonyeni wami. Kodwa abantu nxa sebefile basala abanye sebegula. Abanye bahle bafe khonapho. Abanye bahle basanganise ngitsho lengqondo zabo ngenxa yokufelwa. Singafunda ukuthemba njani uNkulunkulu phakathi kobunzima empilweni zethu. Usechilo ufelwe ungasasebenzi. Ube lethemba njengelika Martha ufe kuLazarus wathi kodwa hayi nyakwathi uzamvusa umnewethu ngosuku lovuko. Waba lethemba. Lethemba lika Jobe lona lithana noma engangibulala ngizakwazi ngisenze njani ngiyethemba uNkulunkulu. Ngibonani kuJobe bathandekayo ngihle ngilethe nje impendulo emfitshane. uJobe ngo19 verse 25 kuya ku27 uyayiletha le impendulo. Number 1 ithina ngoba nyazi ubani umhlengo omunjani okhona. Wayesazi ngobukhona bukaNkulunkulu. uDube usitshilo. Wathi okwesibili uJobe wayesazi ubana inkosi iza kubuya. Okwesithathu kuleli verse uchapter kozeni isiveze ukuthi kulokuvuka kwabafileyo. Lanxa sengitshwabela isikhumba sami sesinyamalele kulokuvuka. Asifumane ithemba bathandekayo. Ekwazi bona uNkulunkulu uza kubaletha bonke asebelele emathuneni as long as siyakufa sibambe isandla sika Jesu Kristu. Mfundisi Mndeni. Yebo. Nxa sikhuluma ngoJobe ngifuna sisale sile umbuzo engizawuphendula uziphendule kona ngapha. Right. uJobe uthi ngiza kumbona uNkulunkulu. Ngiza kumbona yes. Ukhuluma ephihli kumzimba. Ukhuluma esefelwe ngabantwana lemfuyo. Ukhuluma umkakhe sethe thuku uNkulunkulu. Yes. Kodwa asale bona uNkulunkulu. Kambe nxa siphathi kwezinhlupho sibona ubaba. Ungasala ubona umalume lemfuyo impilo yakho izaba khatshana nomnini. Nxa sezinzima izinto bona uNkulunkulu oduduzayo uqinisayo uza kubamba ngesandla yonke into isalidlule usalumbona oza kuvusa kuphela kumele sazibona. Lendlebeni ehlukuluzwa ngamazwi abangani. Kodwa wasala ebona uThixo. Kambe ubona ubani phakathi kwehlupho? Nansi indaba. Ubona ubani nanku umbuzo bathandekayo. Ngiyakwazi bakhona phakathi ukuthi bayakhala balalele bayakhala baphakathi kobuhlungu abekho bembethe ingubo ziyani zokufelwa hayi bathandekayo kasimboneni uNkulunkulu. Amen. Yes. Okay. Okunye engunanzelelayo nxa sifunda indaba kaJobe. Yes. Babukeli labalaleli. Abanye bathatha indaba ethemba leli elizayo njengokuthi indaba yabahluphekileyo kuphela. Abaza kuyasula izinyembezi. Ikanti ke indaba yezulu indaba yokuyabisela esasikuthathele. Sonke abahluphekileyo mhlawumbe owamanje odlula ebuhleni sonke lithemba lethu lokuthi sifuna ukubuyela kulokho sasivele sikho khona. Siyekholisa impilo evele sasiyilungisile. This is lokho kuqine kakhulu lo uyandithathekisa.
Kuthi ukuthi kumele sibe le balance yempilo. Nxa into zichelela physically ungaguli. Nxa into zichelela ungela kufelwa. Nxa into zichelela ulemali enengi. Kambe ziyachelela yini ekususweni kwesono? Ziyachelela yini ekuthini ngoba kukhanya sile distortion eyokuthi nxa umuntu engela ma temporal problems sesicabanga ukuthi ngapha kwezesono righteous kukanti ke umuntu angaba layo imali isono silokho singasuswa kube sokusithi umuntu ojula phakathi kwama problems isono sisuswe kuye empilweni so ngithi whether into zi right temporarily akucabangile ukuthi isono siyasuswa yini whether ujula phakathi kwama problems akuzibuze ukuthi isono siyasuswa yini whether umuntu omutsha unyathela kamnandi usese healthy ungaboni ngani you are in control ngoba kwazi ukuthi usaphila kumele isono sisuswe empilweni. Siyabonga bathandekayo engikunanzelayo kulesi sifundo esiphuma kuso lokho kuqinisa isihloko sethu sokuthi kulethemba ngisho ukuthi testament elinjani elidala ngoba sibona uJobe elethemba lokuthi uzayibona inkosi yakhe ayibona imsusa emandleni ethona akusifundele amahubo ngo49 verse ka15 amahubo ngo49 verse ka15 amahubo ngo49 yes ivesi ka15 yes ithi lapha 49 verse 15 right kodwa uNkulunkulu uzayihlenga eyami impilo engcwabeni ngempela uzangithatha angise kuye haleluya kodwa uNkulunkulu uzahlenga umphefumulo wami emandleni endawo yabafileyo ngoba uza kungamukela yayizwe indaba kuyini okwenza umhlabeleli abe lesiqiniseko kangaka esokuvuka kwakhe lokucina na ithemba labantu bonke kusukela kuAdam kuze kufike kithi i-Old Testament le New Testament kuze kufike kithi yekuza kukaJesu Kristu endulo ngale bebekholwa kuJesu ozakuza azokufa esiphambanweni afele izono zomhlaba thina lathi sikholwa kuJesu owazayo wafa esiphambanweni waya ekhaya ezulwini endaweni engcwele wadlula waya endaweni engcwele ozayo njalo okwesibili azosithatha siye ngapi ezulwini for 1000 years ngokunjalo nxa ekhuluma ukuhlengwa kwempilo yakhe engcwabeni uyazwisisa kusukela ku-Old Testament ukuthi uJesu kulesikhathaza buyakhona azosithatha nxa izimilo zethu zilungisisiwe ngokulunga kukaJesu uza kusithatha asiguqule imizimba siye ezulwini for 1000 years. Ngifuna lapha singakayiphambili ukuqathanisa okwenza umhlabele akhulume ngalendlela ku verse 15 ungakhala kusela verse ka6 kuya ku14 udinga bana ayehlukanise phakathi kwabantu abamphethe ku phakathi kwabantu abaphila impilo phakathi kwezithutha ngatsho njani uthi maqala labantu abayiziwula yena ulethemba bani yes ekundadekisile ngoba ku verse ngu6 usiyafika ku14 ungayi ku15 yes ulandisa indlela abantu abalezinto abazithembileyo right but kulamandla phela engcwaba angala kuthi ule malini nasenda kulamandla engcwaba angala kuthi abakini bahlela impilo enjani ingcwaba liyakuthatha ungene kulo kulento zonke yikho uma lokuthi David ethi hayi mina engikwazi uzangikhupha kulawo mandla uma ngiphila impilo yakhe ngisaphila so ilapha ibhuku lelidala Old Testament izotshengisa ukuthi ingcwaba esikhala ngalo leli elithetha abafowethu abazali bethu omkethu kalila mandla nxa ulo Jesu wavukayo nguye lekhiphe
so uthi uzangihluthuna ngikhuphe ngoba ngikholwa yena ngenye indlela umuntu olo Jesu kimi ngumafavuke uvela uphile elekuphila lanxa esiyakufa kufa impilo ikuye ngoba kuhlanyeliwe uzaphuma engcwabeni kuqhakathekile ukuthi sisaphila abalaleli babukeli sikholwe kuJesu siphile ngaye ingcwaba lamandla singabanqobi ngoJesu into yicho u49 verse 10 uthena 49 verse 10 uthena uza kubona ukuthi labahlakaniphileyo bayafa lokuthi izithutha kanye leziphukuphuku ziyafa inotho yabo bayichiyela abanye uyabona sesike sapho okay khulumani mama okay bensithi ku verse 15 khona phansi right nxa esithi uza kungihluthuna elibeni uza kungihluthuna engcwabeni kuba lokuhlanganiseka kwesinye isikhathi abanye bathi mhlawumbe ekufeni khonapho esifa sesehluthunwa sesiyezulwini kanti ke lapho umhlabeleli ubesitsho ekupheleni kwesikhathi umhlaba sogoqo sesike sabona abantu belemali kodwa besifa beyichima lemabhenki kayizange ithenge ukuthi bavuke ende kayisozithenga ukuthi bavuke imali le abantu belezinto eziningi kodwa izinto zona lezo abanye yizo ezibahambise futhi engcwabeni kodwa uJobe uthi mina ngiyazwisisa ukuthi umhlengi wami ngizambona kuphela nxa isimilo sakhe sakhelwe kimi ngisaphila nxa isono sisusiwe kimi yikho okuzathenga ukuthi ngivuke nxa ngiphile ngokukholwa kuye siyabonga abathandekayo engikuzwa lapha ukuthi inotho ayisoze ngisize esikhathi sokunjani sokufa ukuhlakanipha kungela Jesu akungisize isikhathi sinjani sokufa kodwa ohlakaniphileyo kakhangele esiphambanweni bathandekayo isiphambano sasisiza ufana ukubhenka impilo yakho kubhenki yezulu uza kuthi ekuzeni kwenkosi impilo yakho ubuye uyifumane njalo ngifikelwa ukuthi ngibuzo kubalalela khathi manje laba bathi bona thina siyavika ukufa bayathandela izinto ezandleni emzimbeni emzini yabo kuvala ukufa kodwa lokho kufiwa amandla abalaleli ayengcwaba anqotshwa nguJesu yedwa kuphela kakula nyanga kakula mprofeti kakula mfundisi kakula bandla elekhiyo kufa nguJesu oyindlela iqiniso lokuphila yedwa qha siyabonga nxa lokho sikhuluma ngendaba yenotho ngiyathatheka kakhulu uthi inotho ikabili kule notho sikhuluma ngempahla yasemhlabeni ethi la nxa umuntu esesifa kancwatshwa la imoto yami mzwana ngisifa angeni la engcwabeni ngitsho konke lama certificate nangabe ngilawo akulawo okuzangena engcwabeni yes kodwa inotho eyisimilo esiyazi uKristu yinotho yomuntu ohlakaniphileyo ngakho ngiyakhuthaza ukuthi balaleli lababukeli asidingeni inotho eyiyo ezawusiphathisa ukubana sibe khona ekhaya ezulu amen othi ngicacise lokho njalo nxa sikhuluma ngenotho kwesisikhathi omunye engakuthatha sengani sisithina ukunotha isono unotha kasosono kodwa okwenza kube kubi ukuthi uthembele enothweni usuthatha uJesu umfake ngapi emsamu ngale inotho yakho mayengawehlukanisi noNkulunkulu uJobe wayenothe kakhulu emangalisa yikho iBhayibheli ngawula umuntu wayelunge njengaye kodwa enjalo wayemazi uNkulunkulu wakhe notha mntaka uNkulunkulu kodwa yazi uJehova wakho ungabe nguNkulunkulu ngenxa yenotho yakho ngoba nguyokunike yini inotho uDube wathinta ngamandla kaNkulunkulu akukhupha ngapi ethuneni phela ethuneni indawo ejulileyo bathandekayo amahubo ngu49 ivesi ngelika ngikho sesithi mahubo 49 ufika kumahubo 71 ivesi ka20 akusibhalele mahubo ngo71 1 verse 20 ivesi ngelika 20 yes thiyona loba usungenze ngabona izinhlupheko eziningi lezibuhlungu uzangenyula njalo ekujuleni komhlaba
uyaphambili 92. uzangenyula lanxa sengibone inhlupheko zonke atshoni la amazwi bathandekayo uma siwaqathanisa lo Psalm 49 lithemba lokuvuka maqondana lokuthembela enothweni kweziphukuphuku sifundani ku Psalm 71 udinga ukuvikelwa lethemba kuThixo egonjolozelwe izitha labamangalelayo abathi abantu abathi uThixo umthile konke lokhwana kwene sekufunda abathandekayo ngaleli ithemba uDavid laphana u71 chapter yonke ukhuluma ngabantu abamhlekayo uverse 10 no11 ngethi abantu bathi uNkulunkulu wamsengijile uzibone phakathi kwesisu somhlaba umhlaba lo uzibone phakathi kuyisisu aphinda azibone sefile sephakathi kwesisu somhlaba okungaphansi komhlaba uthi lanxa kunjalo sengisuke emhlabathini oligodi ngokuwelwa isono ngaphinda ngaya ngaphansi egodini lokumbelwa ngumhlabathi kodwa ongalo lempilo uza ngwenyula anqoba izitha aza nqobe lesitha esikhulu esiyikufa esikhuma kuvike phela ukuthi isasokucina ukufa siza kubhidizwa uNkulunkulu so isinika ithemba lovuka la ukhuluma ku Old Testament hayi ukuvuka kumela nguJesu siphambana azayekufa engakafi wayevele eluvuko yena so enika abantu bakuthi bakuveze kithi ukuthi singesabu kufa nxa silo Jesu silempilo silovuko njalo ngoba ukufa kubangelwe isono kodwa isono sinqotshwe nguJesu siphila ngaye siyabonga ngifisa ukuthi ngikhulume ngikuquqaba labantu abatsha nxa ngikhangela uDavid wayengumuntu wayeyikholwa inkosi so wayehlangana lezi inhlupho ekholwa inkosi so uzananzelela ukuthi kwesinye isikhathi nxa ukhonza kuyakhanya ingani uphelelwe ngumphako abantu bayakhuluma sengathi uswele okokwenza bakhulume sengathi uthe ususwele okukwenza wabona ingani umlimo nguye ongadanela kuye izinhlupho ezihlangana labantu abatsha abanjani abakhonzayo abanye bayehluleka to hold the pressure ngithanda ukukuchallenge umcabango wona lo ukuthi kayisikho kufana lami nginje umuntu omutsha ngazipasela kuhle form 4 azipasela kuhle form 6 kuningi engangaku-applyela ngikwenze kodwa okwenza ngabona ukuthi ngiphilela umlimo yikuthi ngabona ukuthi kumlimo uphila ngokususwa kwesono so abantu abatsha nxa kuyikuthi sukhetha ukuhamba lo mlimo make sure you are firm ngedecision yakho ngoba lapha sikhulunywa ukususwa kwesono ngaba lama degree amaningi akukho kubukuba lawo kodwa nxa isono singasuswanga uzahlala ule pressure yezinhlupheko ukanti ke nxa isono sisusiwe kungaze kukhulunyweni wena uthi thank you Lord you are confirming ukuthi abantu laba belezinto lezi kabala kuthula mina ngilo Jesu ngiyabe ngilokuthula konke ngoba ngiyazi ukuthi isono siyasuka amen siyabonga umhlabeleli uyandithethekisa la nxa bembonisa ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uhlamukele uyala uyaphika lapho uthi hayi uNkulunkulu kanihlamukela nxa sifunda usahluko nge71 khona pha uyathi ukuthi wayelami ngisesiswini sika mama nansi indaba wayelami ekuzalweni ekukhuleni ngaze ngaba mdala ulami so engeke ukhoba laleli lababukeli ukuthi nxa sokunzima kwesinye isikhathi uyavaleka ukhohle lokuthi kathi uNkulunkulu vele emuva leyo ngenzeleni kodwa lapha yokuzibonisa ukujuleni komhlaba lapho uDavid uyabuyela emuva ukhumbula ukuthi hayi engilaye ngiyamazi ngisukela emuva uhambo lolo ngihambe lalo ngiyakwazi ukuthi lakathi ukhona ule plan ule ndlela ngakho indlula kini uncindezela mbele ukufithizela ivesi akhuluma ngalo uvesi ka6 uthena ngiyame kuwe kusukela ekuzalweni kwami nguwe ongilondolozileyo kusukela ekuphumeni kwami esiswini sika mama ngidumisa wena njalo njalo yokufithizela amazwi alethwa lapha amanye amazwi asinika kuDavid ukuthi ungazibona sugujuzele kwabasekuzikini komhlaba khumbula umlimo akwenzele khona izolo ungacabanga khona kuya kunika ukukholwa kakutsha ubambelele cabanga ukuthi uThixo ngizelwe wangidlisa lapha la kaThesu khona ngusathana ufuna ukufaka iyeze lemnyama ukuthi ucine ungasaboni but ungakhumbula izenzo kaNkulunkulu kuyakhanya kuwe uhambo lempilo luyaqhubeka
ngithathekiswa indaba kaDavida ethemba ukuthi uzawungophula ekujule kanjani komhlaba. Akungifundele uyisango 26 verse ka 14. Yes. Uyefunda lo verse ka 19. Yes. Isaiah ngubani? 26 verse 14 ka 19. Verse ngeka 14 lo 19. Ethi yona kathesi asafa. Kathesi ngizoqala ku 13. O Jehova uNkulunkulu wethu, amanye amakhosi ngaphandle kwakho ake asibusa, kodwa ibizo lakho yilo lodwa esilidumisayo. Kathesi asafa kawasaphili, imimoya leyana eyahambayo kayivuki. Wawajezisa, wawachabalalisa, wesula konke ukukhunjulwa kwawo. Verse 19. Kodwa abafileyo bakho bazaphila. Hallelujah. Imizimba yabo izavuka. Lina elihlala othulini, vukani lihlabelele ngentokozo. Yes. Amazolo enu afana namazolo ekuseni. Yes. Umhlaba uzabaveza abafileyo bawo. Umhlaba uza baveza abanjani abafileyo. Amabhathi uzabakhafula umhlaba abafileyo banjani bawo. Right. Umahluko ungapi phakathi kwalabo abaya kubhubha phakade. Yesaya 14 verse 26 verse 14 lo Malachi 4 verse ka 14 ngisho lempande iza njani awuzukusala lempande lalabo abaya ukuthola ukuphila okuphakade kulo mahluko banxa silalela ama verse nalawo. Amnadi uyabona iBhayibheli liyasivezela ukuthi kulesikhathi lapho ukufa okuzakufa khona. Ukufa okuzakufa khona. Kodwa sibe sesivezelwa ke ukuthi empilweni esiyiphilayo lapha kwamele ukuthi umuntu aphile engakafi. Ungafi ungakafi. Kodwa ukuze ungafi ungakafi yikuthi uyamukele uJesu ongakupha ukuthula ungakafi. So that nxa usifa ukufa physically uphinde uphile njalo nxa esisa. So silento ezimbili la. Nxa ungela Jesu empilweni uyafa ungakafi. Ngoba uyabe usesaba ukufa physically lobo ungakafi. Uhlala usengozini yokuthi uyesaba nxa usiba nama threat emkhuhlane lani uyesaba uhle ufe ungakafi. So ufa kabili nxa ungela Jesu. Kodwa nxa ulo Jesu uphila kabili, uphila ukhululekile, usaphila kathesi. Nxa ungafa uyeza njalo ekuvusese ekhaya. Mfundisi Mlindi. Akutshoyo kucabangisa uTimothy aqala ngo5 verse 6. Right. Uthi lo ozithokozayo ufile esahamba. Right. Ozithokozayo ufile esahamba. Njalo ukuthi ufile sidliro lami liso. Kuyabe kusidisiduma. But lapha ithemba lethina abafileyo bakho baza kuphila. Ngenye indlela ophilele Jesu uyaphila ngazafi ngoba uza kuphila. Ngoba impilo yakhe singakaphawuli uFilipi 1:21 othi kimi ukuphila nguJesu ukufa inotho ngoba ngiphila ngilo Jesu ngingafa sengiyibhenki ebhenkweni ngizabuya ngivuke. Balaleli lababukeli umlimi kasize kasibeni ngabakaThixo ngoba abafile bakaNkulunkulu baza kuphila. Ungabe ngabakasitha sikaNkulunkulu ungaba kaNkulunkulu ungazufe uyabukazi ukuthi hayi sensiyalala. Ukhulu ozalo baba wafa kungemande egula iminyaka leminyaka kodwa ngeThursday ubiza ama-church elder uthena ichurch ngesabatha lizayikhonzela emzini wami ngoba ivike zayo ngiyabe sengilele. AbakaThixo bephila laye le date yokulela phose bayitshela. Kwakhonzwa ngesabatha wathi bazukuluka esikolo yabe sendele sathi ukhulu savuka sageza. Nxa ngiphuma ngisemgwaqweni waphendukana uselele ukhulu wenu. Atutshilo ukuthi aliye esikolo yabe sendele. So nxa ulo Kristu uyaphila impilo le bonus yokunanzelela impilo yakho uyazi ukuthi sekumele ngilale. Abathandeka umlimi kasize singaphili singala Jesu. Na ngithathekiswa yilawa. Kuyo yonke into lokho esikhuluma ngayo lakho ukuthi kuvike liphele lokho esikhuluma ukuthi umoya uyabuyela kumnikazi inyama iyabuyela emhlabathini. Kodwa nxa usufunda umzila wocina oka verse 19 uthi umhlaba uzakwenza njani uzabakhupha ngapha abafileyo bazabizwa ezulwini.
hayi phansi uthini umhlaba uza kuba khupha abafileyo babo. Yes yami version ithana umhlaba uza kuba khupha abafileyo uza kuba khupha ngoba baphakathi kwabo abakho into ekhutshwayo ngephakathi ya uza kubakhupha abafileyo umhlaba la Powerful. Kuyindaba ethathekisayo njalo ejabulisayo ngoba singakhangela ukufa. Yes. Kulula singathi singakwesabi kodwa njengabantu siyakwesaba ukufa. Kuyathuthubelisa. Ucabanga nje umuntu uyathuthumela. Kodwa okungithathekisayo lokungithokozisayo ukuthi kuzafika lapho kuzaphela khona nya nxa sifunda. Nokuthi khona abafileyo nxa sifunda ku-Isaiah 26:19 abafileyo bazaphila. Izidumbu zabo zizavuka futhi ukuthi abazahlabelela ngokuthokoza. Yes. Nxa siqala uma usifunda incwadi kaYesaya esingayo sifundani ngesimo somuntu maqondana loNkulunkulu nxa simqathanisa loNkulunkulu anti sike sakhuluma ukuthi yena ongena kufa nxa simqondana loNkulunkulu isimo somuntu ngelizwi kaYesaya chapter 40 ukwazi lokhu kukusiza njani ukwazi isimo somuntu phakathi kaNkulunkulu njani lo muntu Angisakhumbula ukuthi chapter 40 yokhuluma ukuthi umuntu oyini oluthuli and so on. Yes. Ukwazi isimo somuntu kuyenza ukuthi umuntu angaziboni ingani in control ngempilo. Khona ukwazi ukuthi ngizakufa. Kwenza ukuthi nginanzelele ukuthi kakulanto engingaziqhatsha ngayo. Yabona omunye umuntu especially abantu bengakupha okuyi-false lokhu zenini kokungani wena umuhle ukudlula bonke especially ngiyakhuluma lokhu ndidirecte emankazaneni kakhulu asakhula nxa umuntu engani muhle yazi uyaziphatha sengathi vele yena in control ekhohlwe ukuthi lezalukazi lazo zake zaba zintsha babe baba ngabantu abanjani abahle so ukuba kwazi ukuthi ngiyafa kungivezela ireality yempilo ukuthi anytime ngingafa akula definition yokuthi uqala ukufa abantu abadala even umuntu emutsha uyafa so kwenza ukuthi ngizwisise impilo ukuthi ngeke ngaphila impilo ngiyilulazise ngenze umathanda ngihlimaza abantu ngikwaza abantu ngihlukuza abantu ngicontribute negative empilweni kulokuthi ngicontribute negative ngisaphila so kusipha umqondo ukuthi Jesu siphathise sisaphila senze okuhle empilweni okunye nguthola khona ngizakunikeza mama ukuthi kusibuyisele kuthini emhlabeni lapha vele siphakathi kwempikisano. Impikisano le izale ukufa. So ungazube uphumelele kanganani kumbe uhawule kanganani bamba uJesu uphumelele bamba uJesu uhawula ngoba vele ukufa kulindele ophumelele lohawula bonke kulokufa phambili. Kodwa phela kuthi abafileyo bakho abakathixo bazakuphila. So fana ke unothile uloJesu. Fana uhawula uloJesu ngoba impilo ikhona kuphela ngoba zakufa vele uNkulunkulu. Ngithathekiswa ngamazwi la aveza ukuthi hayi vele thina sinjengamathuna. Akula nto engazigqaja ngayo sinjengotshana yikho lapha uIsaya 40:6 verse 6 uthi ilizwi lathi memeza mina ngathi ngizamemeza ngithini na wathi abantu bonke banjengotshani kabahlali okwedlula amaluba eganga utshani buyabuna lamaluba ayawohloka lapho umoya wenkosi uphephetha phezulu kwabo impela abantu bangutshani utshani buyabuna lamaluba awohloke kodwa ilizwi kaNkulunkulu limi kuze kube nini lanini uyaveza ukuthi umuntu kalampilo ngokwakhe unjengotshani ngendlela abathandekayo nxa sisifa kasizazi bona sinjengotshani uIsaya uchaza njani udaba lokuvuka uma eqathanisa lamazwi kaJobe 19:25 kuya 27 ngoba nabaza kuvuka kumahubo ngo26:19 ngabanjani uma uqathanisa lababi kuSamuel 21:8 sini isabelo sababi kuIsaya 26:14 igcizelela ngempumelo bani kokufa according to Malachi 4:1 asesiqoqeni ngelindaba
uma befuna ukukhuluma bana bensifuna ukukhuluma lo Malachi osefanele. Yes. Bengikhuluma ngawo amaqulu amabili lawo. Alright. Bense uqathaniseni. Right. Uthi indaba yakhona iyethusa. Ngoba kuthiwa abanye bazathi khona Jesu mina ngenza lokho. Right. Kuthi hayi khamba ngizange bekwazi. Ukuthi ngabantu abasebandleni, ngabantu abaphethe umsebenzi, ngabantu abasehambini laba bathi siye ekhaya ezulwini. Lesi sikhangela lapha nxa siqathanisa kumavesi eswaphiwe. Uthi ngobani laba abazaba lokubhubha kokuphela. Ngobani laba abazathola ukuphila okungapheli. Babukeli labalaleli. Siya ekhaya elitsha, ekhaya elingcono lapho ongasena kuba khona izinhlupheko, lapho ukufa lokho esikhuluma ngakho ongasena kuba khona. Kodwa umbuzo ukuthi ngobani wona laba abazangena? Ngobani laba asozengena? Nxa sifunda lapha na kuSambulo 21 evesini ka8. Ithi yona kodwa amagwala labangakholwayo labangcolileyo lababulali leziphingi labathakathi labakhonza izithombe labo bonke abaqambi bamanga isabelo sabo sizakuba echibini elivutha umlilo lesolufa okuyikufa kwesibili. Nasindaba. Okunye okungithintayo ukuthi nxa bezabhubha kokuphela ngiyangizibuza ukuthi manje kuzakuba kanjani umfundisi nxa uzamswela umntwana, nxa uzamswela unkosikazi. Kubuhlungu ngangithi bese ngibala lapha ngade sifunda ukuthi kutakhona abayikukhunjulwa. Owethu ukuthi senze ingxenye yethu umsebenzi ohambe esibafuna ekhaya sibasebenzele kathesi. Nxa ngibona omunye wami esenza okungayisikho ngizizwe ngihlupheka ngikhangele lapha esiyakhona ukuthi nxa ngiza umswela kuzakuba mnandi yini. Powerful. Siyabonga. Yes. Usebalise lapho ukuthena iqula labantu ababi kuzakwenzakalani ngabo. uMalachi 4 verse ka1 la iyacindezela ukuthi hayi awuzusala ugatsha kanjani lempande. Nxa uthi ugatsha lempande, impande vele yesono ngoSathane. La akasoze njani? Asozisali. iBhayibheli yasichasisa ukuthi baza ubhujiswa kuhle kuphele konke nya. Ukhona sasele ndaba kwele ndawo ngifuna ukuthi ngibuze lo mbuzo ukuthi ngabe ukufa yikuphela kwezinto zonke, ngabe kusithiya silethemba bani, singaphila ngaluphi uhlobo ngawuthi ukufa yikuphela kwendaba zonke? Ngasithiya sikusiphi isigaba? Lokho ngabe kulethe ukusanganise kukhulu ngoba nxa siyaphelele kufeni ithemba esifunda ngalo ngaba silazi. Kodwa sibonga ukuthi ku-Old Testament esifunda ngayo ithemba labakhona. La ngapha kithi Jesu ezele likhona. So ukufa kusenza singakwethuki lanxa sisethuka sikukhangela kodwa singathuthumeze izikhohlo ukukhonza uThixo. Masibongela uJesu ngokufa kwakhe wavuka wathenga wadiliza ukuthi kufa kuqhubeke kubandezela abantu. Yikupho uDavid azathina ngizahwatshwa ngaphansi ngoba wadeclare evuka wathi amandla onke anikwe kimi. Ngakho lani selizavuka ngamandla ami esiphambano. Masibongeni inkosi ngalokho. Siyabonga. Nxa omunye ekhuluma uthi yena nxa ukwazi ukugembla yanti yabaza abantu abagemblayo labantu. Uthi nxa ukwazi ukugembla ungangcono usaphila ukhonze uNkulunkulu kulokuthi ungamkhonzi. Wanxa kuyikuthi ngamanga ukuthi uJesu yeza nxa usufile uzabe vele ungasoze ukubone. Kodwa ngavele buye wena uthe kabuye uyabususengozini. So ezikutsho ukuthi uyabona nxa sikhuluma ngendaba yokufa kasifuni kuqilela abantu ku-agenda yethu. Lokhu kumele sikucacisele. Yabona umfundisi uDube enje lemuli yakhe ulemali ulakho akudinga umlilwenju lemuli ulemali umamenju lemuli ulemali. Mina nginje ngizihlalela lemuli yami ngile basic needs yonke nginjani engidinga akulo funa imali kini. Kodwa sithi kwakhona nxa sikubona asibuyeni kuJesu sisaphila ngakuloza kuqila ngemali silipha uJesu free of charge. Khetha ukuthi
at least ungakholwa kuye nxa ungafa uyakwanisa ukuthi akuvuze siye ekhaya ezulwini. Silokho sikhangele ithemba kuTestament elinjani elidala. Siyabonga ukuzwisisa intsho lo Paul uyakufithizela lokho ku 1 Corinthians 15 verse 4 sehla siyaphansi ngale ukuthi hayi bathandekayo nxa kungekho kuvuka kwabafileyo lokukhonza kwethu kuyizona. Silokho singabi sezoneni zethu. Ngokusobala kuyasiveza ukuthi bonke abalele emathulini bazanjani bazakuvuka labo balele othulini. uJohn 11 verse 24 umqathanisa lo msebenzi ngo23 verse ka8 uthini? John 11 Martha lapha nekhuluma lo Jesu Kristu lo Lazarus uthini? John 11 Okunye futhi engikucabangayo ukuthi alubane lingekho ithemba lokuvuka kwabafileyo. Ngicabanga ukuthi lasekufelweni nxa sithiwa izihlobo zethu sithiwa ngesibathandayo kwakuzaba nzima. Ngiyacabanga ukuthi nxa kwakuzaba ukuthi sokuphelile asaphindi sibonane. Abaningi sasizakufa silandela lamazwi okududuzana sisele. Kodwa ngenxa yokuthi ithemba likhona siyaduduzana njalo silethemba ukuthi hayi sizabe sihlangane futhi. Yazi ngikhumbuza ebunzimeni bomuntu ofe engazange elokho ehambela khatshana noNkulunkulu. Uyadinga ukuthi kanti abasebenzi abaduduza ngithini. Yikho abantu bazobaqamba amanga. Hayi bengumuntu olungileyo. Hayi bathandekayo. Isela sethu selingililungileyo. Kuthi ukuthi iqiniso abantu bayalazi. Lokuthi kukhona ukwehlulela phambili bayakwazi. Lokuthi ekufeni lapha nxa umuntu efe ngakhethanga. Othi akasibayela amavesi ewacelileyo. John 11 verse 24 uMartha waphendula wathi ngiyazi ukuthi uzavuka futhi ekuvukeni kwabafileyo ngosuku lokugcina. Siyazi ingxoxo bathandeka phakathi kaJesu Kristu lo Martha. uJesu uyafika lapho uyazosele 4 days efile. Uthi ngawo bukhona kanjani ngakafa. uJesu uthi hayi umnewenu uzakuvuka. Uthi hayi ngiyakwazi uzakuvuka 24 ngosuku njani lokuqinisa njani lovuko. Wayelethemba ukuthi kulosuku njani lovuko. Acts 23 verse 8 uthini? Umsebenzi ngo23 verse ka8 ivesi lingele ka8 lithi verse 8 abasadusi bathi kakula kuvuka ekufeni lokuthi kakula zingilosi loba imimoya kodwa abafarisi bayakuvuma konke lokhu ukuthi kukhona. Siyabonga bathandekayo. Siyananzela ithemba lika Martha liyavuma ukuthi aso testament elitsha phela wayekuthethe ngapi? Wayeve uthethe testament elidala ukuthi kulokuvuka othulini. Yes. Lindaba iqiniswa njani ngamazwi siwafumana ku Daniel chapter 12. Aletha themba bani ngokuvuka kwabalungileyo lababi na? uDaniel chapter wonke amalokhu siwafundileyo amaningi uYisaya bani siyamuzwa uyathinta bathinta ngokuvuka. Kodwa nxa sisiza kuDaniel uthinta ngokuvuka kwababi labanjani labalungileyo. Siwezwa njani lawo magama? Asixoxeni ngawo. Chapter 12 verse 1. Verse 1 to 2. Ngaleso sikhathi uMikhayeli umbuso omkhulu olinda abantu bakini uzavela. Uzakuba khona isikhathi sokuhlukumezeka okungazange kube khona kulokhu kwadabuka izwe kuze kube yiso. Kodwa kuleso sikhathi abantu bakini bonke labo abalamabizo azafunyana elotshiwe encwadini bazahlengwa. Izixuku lezixuku zabaleleyo othulini lomhlaba bazavuka. Abanye baye ekuphileni okungapheliyo, abanye baye ehlazweni lokunengeka okungapheliyo. Kuyacaca lapha bazalwane ukuthi ngitsho la ku Daniel ku Old Testament uhlatsha ukuthi kulokwahlukaniswa amaqembu amabili ababi labalungileyo. Lo Jesu ebuya wathi kulembuzi kulezimvu. Indaba yovuko ayisoya izolo asoya namhla ngekaThixo singabi khona. Yikho lapho uDaniel sithi hayi sizangena phakathi kokuhlupheka ukhuluma ngezikhathi zokuhlupheka zokucina lapho kuzahlukuluzwa abantu hlukuzo lokukholwa kuze kufike kutheni le ma church avalwe. Uthi ngaleso sikhathi uza kusukuma uMikhayeli uthungameli webutho lakhe.
ibizo lithi ukuthi onguye olamandla okunqoba the very person owabafelayo kuthiwa nxa esukuma uyabe sezobanika impilo esebavusa mina kunika ithemba lokuthi ngingaze ngibulawe iCovid ngaze ngibulawe ngumthakathi ngaze ngibulawe indlala kodwa ukuvuka ngizavuka so ukuthi ngife njani yasondaba indaba ukuthi ngife ngiloba siyabona abantu beBhayibheli abathize abafuna iBhayibheli babathande ukuthi baphike igama lika Mikhayeli sengani uMikhayeli kayisuye uJesu Kristu asuye uNkulunkulu kuyini ongasiqinisa kukhonokho nxa sikhangela incwadi zikaDaniel sonke uDaniel 8:11-25 Daniel 9:25 noDaniel 12:1 kaMikhayeli kuyini esikufunda okuqinisa ukuthi uMikhayeli lo nguye impela umdali wethu ibizo lona kwaleli lithi Mikhayeli futhi lo ofana lo nkulunkulu Yes. so singakayi khatshana ibizo lona kwayo so kakula ngilosi elamandla kumbe elesimo sikaNkulunkulu ingilosi zadala so kuyasiqinisa njalo futhi kuzahluko zonke esizibalisayo uDaniel 8 ngitsho sika Daniel chapter 2 athi uzakumisa umbuso wakhe uzathi uthi uletha umbuso abeseletha lo mbusi kuzonke izindawo indlela aloba ngaye umlobi azozesho uJesu 12:1 asozatshintshe indlela ade esebenzayo sibona amahluko bani kule umbhalo weTestament elidala maqona lokuvuka kwalabo abaphilayo bathandeka kwabaseleyo lencwadi kaDaniel ikakhulu sesikhangela lo Psalm 1:7 kuyini sekufunda bathandekayo maqona lokuvuka kwabafileyo sifunda ukuthi ukuvuka kwabafileyo isiqiniseko esibambekayo right nxa uJesu wavuka imbhalo okutsho uqinisile ukuthi baza kuvuka Daniel uthi ngaleso sikhathi uza kuvuswa ngapha kuthiwa baza kuvuswa kusambulo so indaba abalaleli ababukele yokukholwa ukuthi uJesu ngomlomo wakhe wakukhuluma laye wavuka yena nxa ekudemonstrate engumsindisi sokungehlula amazwi akhulumile yena ekuphilile umlimi kasisize samukele ukuthi ukufa ngokwethu umhlaba ngaphansi kwelanga kodwa ukuvuka futhi ngokwethu nxa silo Jesu Kristu amen ekela ngihle ngithi mina sozami esithandekayo baza ukuthi ngamafitshane abese sivalela ngale okancube ekela ngihle ngitsho lokho sozami esithandekayo ukuthi ukufa ayisosiphetho sendaba ithemba elikuTestament elidala lethemba sifumana kuTestament elitsha lithi lona abafileyo bakho baza kuya baphile njalo kasibambele lo themba kasidawukeni bathana kodwa singalahlekelwa lithemba sizakubuya sihlanganiswe njalo ngithathekiswa ngabe Testament elidala nxa sikhangela uAbraham sikhangela umhlabeleli sikhangela uJob baba lethemba kangaka baba lesiqiniselo ngothi Yesu wayeza kuza thina esiphila kathesi uJesu sezile usefile sevukile wayekhaya ezulwini ukangakanani ngithi ukuthi ithemba lethu liqine siyabonga bese ngisithi khona kubalalela lababukeli isithuba lokulungisisa ilona leli alikho elinye ithuba ngale kwengcwaba akusalungiseki asilungiseni siyabonga thatha uJesu ube lokuthula enhlizweni yakho amen ngoba inotho lani konke okomhlaba ngeke kukuphe ukuthula asibe ndomthandazo baba wethu osezulwini siyabonga isifundo esihle lokusithungamela ngamandla kamoya oyingcwele cela ukuthi senze izinqumo eziza kusenza ukuthi sifinyelele ekhaya ezulwini ngegama lika Jesu siyakhuleka amen amen